Ikaze hano kuri Cedric Story TV mu busobanuro bw'amazina tugenda tugutegurira umunsi ku wundi. Uyu munsi tuje mu busobanuro bw'izina Keira ndetse n'ibiranga ryitwa bose. Ikaze kuri mwese. Izina Keira rikomoka mu rurimi rw'Igiheburayo, rikaba ryarakunze gukoreshwa cyane muri Bibiliya. Rigereranywa n'inyubako nini. Hari n'abavuga ko iri zina rikomoka mu rurimi rwo muri Hawaii, ariko akenshi rikoreshwa mu bihugu bivuga ururimi rw'Icyongereza. Iri zina rikunze guhabwa abana b'abakobwa, ryamamaye cyane mu 2001 aho ryari rya 989 mu yari akunzwe cyane kurusha ayandi ku isi. Uko imyaka ishira indi igataha, ababyeyi benshi bahitamo kwita abana Keira nk'izina rigezweho. Ibiranga ba Keira arangwa no kwiyitaho cyane, akaba umukobwa w'imbaduko n'umurava, ndetse ahora aharanira kubaho neza mu buzima. Ni abantu bakunda ibintu cyangwa se ubutunzi no kubaho mu buzima bwiza cyane, ku buryo baharanira kutabura icyitwa ifaranga. Mu rukundo Keira arafuha cyane, nyamara atari uko atizeye aho bakundana, ahubwo abashaka ko ibyaho umukunzi we byamugarukira. Yihagararaho akiyerekana nk'umukobwa ugira umutima ukomeye, ariko mu by'ukuri agira amarangamutima menshi. Keira akunda kugaragara nk'uworoheje mu mutima iyo umurebye mu maso. Ibi akaba biterwa no kwirinda kugirana amakimbirane n'abandi. Ni abantu banga ibinyoma n'akarengane, bakaba abakobwa bifitemo ubushobozi bwo kuyobora abandi kandi bubahiriza inshingano zabo nk'uko ziri. Inshuro nyinshi ba Keira bakunda gukorera kure y'umuryango wabo, kuko bizera ko bizabafasha kubaka umubano mwiza na bagenzi babo babakikije. Ndagushimiye cyane aho tubanye mu busobanuro bw'izina Keira. Ni Cedric Story TV. Kora subscribe n'umutare gukora tubana umunsi ku wundi. Bivuze ko tugusobanurira izina rya runaka cyangwa se ikindi kintu icyo cyose ufitiye amatsiko, wacyandika muri comment ukazajya gusobanura ubutaha. Ndabashimiye cyane mwese tubanye mu busobanuro bw'izina Keira. Tuzabure mu kanal by'ubutaha tugenda tubategure. Cedric Story TV turabakunda cyane. Nimugire gukora subscribe.